Robert ronghang enut asar pimar aguni terang pipen kadrap joy. Penan soke kace bhongrap ari pusi hako phusar phisar ahut penta chethan. Sitame kedamtang rui thombak dolo chuki hola longkoi ronghang amekar Robert ronghang ke sar marlo lapen sar pimar aguni terang pi latumbang hini kadrap joylo. Robert ronghang achor mate apisu kungri teron pipen kaning jepon ke nahok le do sitame hem chebang serak non pusi pachini pon lapen majok le theklong pusitame nang pachini vekta pusi pherang ke tuma phan nang pachini dun lapen asomar banghini do asopi aklengamen birti ronghangpi lapen adakwamamen anania ronghangpi lapen aguni terang piachor Brazil ingti alangli tum asomar bahini do rohit ingti lapen ruptalin ingti pi lasilatum aphan achor asomar atum kachiri kachingtung hangjo anpenlo lasi karbianglong arata tumaphan kachuning rike alangli tumaphan majok le theklong sita ahema soratum a contact number 98647982234 along pen nang pachini vek thapusi chuning ripon news report TK news Ritiron pi ni dak nangkili ke chuki hula ni nilirong amen ke longkoi rong ha dak nili hema source tami luma hunibar ani nerlo fence tami bar plon man anke alang listang pinier nias lam yin ini pinian kami bang video lapen pun kami cing kilang len itu nasi yang itu kadu kami pans kami lang itu apaan teglong pulote nang pacini tha lapen ni sumar kami bang hini lahai hindo ala nang le hem sor men dai ko pulan ta nili hem soramen ke robadong ha ale tum ke dam tang lap san chi bhong pa sai pa se lap san du ma do mane asa wasuk ke do hai sita kat me alam ki kali kopi pen ko sonte ni chindon de delo la ko pia lam pa se lap san chi bhong sai ti tila alam ke la puhelo mane alam kami kam ke klem pini ne la hai mai aning hante lasi la hai puthak ni di pare lo pute alam bang mane ani ki hak sona sisteman vera na ke chip ke akapre ke thangsa we asia alang li sitame pine bang arlu sokan alam do sai puja se arjulong lo lasi alang li phanchi ridu noi pusi kaduka we tum phan kulo lasi pachi ridun toilo la pen senior ni angstame hem bang wedelo la pen khun sitame chilong le la pen konat tong ke done nilitum kadu kawe stame chini la pen nilitum purial stame chiri olo sta long le de lo kadu kawe stame khopore kuri labgo angke lap son ka ching ki dun lap son la sor do supen ka ching ki penangan arji ding lap son duluma bang nang chithane ajir ding lo pu bom stame nilitum ke thangna ta gom ta long dun de la hem pen bar plot apian si chini rong lo angke non bang ke puthot hem che wang thonon jalo ba non bang ge kadu ka be phasta me nang li tum phan chuning ri don lo alang jipi hoi pen kachuning ni don alam thekra pulo je amuk Robert ronghang alang li thang hem pen hunibar ni pen dam jui pen anta hem na chile le dat pen pot je alang li chor somar tong phan chete kang bu pen alang li dam jui pen uthat alang li ning chirui pen uthat me thang chor somar phan jing so pen me thang hem ke che wang thiye phan sin le hin pen ta chuning ri pidun lo athek ke non la news ahin no phan tame ni tuma hin ni sarkari gambra hin pen tame ka chuning ri dun pitu alam theke news a tum tame kiri kita li pidun la pen je pijir ko don ra bang bang lo ko kiri kita li pidun pen alang li tuma phan ke palong pi pen me thang hem peche wang thege phan si ni li hin pen tame chuning ri dun lo asi alang li chor la pen alang li somar bahini do la pen alang li halabang so alu su mate pen alang li tum ki ka rap jui alam the puthak ke
Kodo ka we sitame bang ini phanta ke palong pira nat nara puriar tumta kilong pen ningi chipang sampi thegia phansi nilihin pen kachini pen si niligam the phansi ningi pon thikalo. Tereponi pha ingkoi rapri theman arni lakha krepri korkang ti constituency arlo same langso korkang thepi alangroi dangor abi lapen biren kramsa rong angbong long kedam tang suri rang koi lapen suri nang koi re isi aningkan pen RCC bridge ki kim kirang bomlong pini ada phorphar sirkep apor site engineer Nazrul Hussain cement bosta kep ki jorkang hu laso apor hu cherok tok adorso yut atum birta long dun sitong sekot pen adimalong an pali dun si Nazrul Hussain cement bosta kep ki jor kanghu tempolong ke tha bom hud nebdon long cheklo birta kirip dun long atengke kedam tang arni penda Nazrul Hussain pa munir cement pen chenglok rod ingchin hai hui ke jor kachong hu alam ki penang an klang lo bon ta tebok ta rai tum thek dun long le da joksin nebdon long le da lo bon ta pinia bangke Nazrul Hussain cement ke jor kang hu thu ong thek dun long loksi nebdun cheklo Pinpur da me Nazrul Hussain inside engineer apu ke klema bang phu lapen bangso RCC bridge pipot si ningkan hini pardet ta thangnat ke klempon asai thekpon long le dat ma pusi hadagara tu manghu prong lo ningkan hini pardet aphida non puta anujok anta pamemelang lapen adim ta pangram susi bikok Pinpur me bangso RCC bridge ki kim bom along cement road hahui ke jor chonghu bom ajoksi pini arni anta tangte datlo atheke ki klem je hormu ave plote kosonsi ketang po pusi hadagara tumpe ningje pon lapen Nazrul Hussain aphan nep ingnang vek nangji lapen akam ta ingthan pon vek nangji lapen ahok kangsa pivek nangji pusi hadak aratum adorso yut atum lapen XKPLT XUPLA atum hin pen Karbi among ke theki ding atum phan tuning report dong mokak pen waisong terang report TK News so dolong iki malong mane semen kang hu polam nang lasi nang lihin pen nang likachini dun ko son nang lithan ponjima ini bang tetap la youth adorso youth atum ne punchek lo ni phanai phom lo la sinong nang to phanang hang lo jitu muala engineer si than bang ke bang donation of fancy cement pidun pule so phisi tame dak matha me bangala donation bute si application doi la penyang si la bang so bang donation se daga cement kiro no labi bute adon tin arong tin tai tumla rong kara thana do la tong dak donation hang nam rekom la lo bute dilong tang tai la ultimately la baga chong hulup sini hin be dai la si Karbi long ke thi ding atum stamelang so maken lang cari pe insai ning hin pe kidang la si rat tum pitong ni ne rat tum hana ju thanil hin pe ran ne ne bek na to pene pradina banglo manam than pene kurun tu chipeng chipeng banglo ama singkin to so patha me che bhong olang pene pinang an ama lang linta tine president lasin tuar julo ke nil to ajatang ne nale panthang na pasung sinang li approve na pino ma sinang ke hang ma landa cho application nang chepi ma data ave te kuma order si na phana la so to ham cement pidunu patala ta ku the ama selang tum alliance dolo la apang ting kilo by phone pen palam he ama selang li kadu ka department la so base department do an la ko pine Guwahati official alang tum do mati di la tum hana tingki kipins alang ni university fesla kurda mar sa 10 ba pathai dalo la pensi apang apang nili pulo mehta alang li phan pulo nilu to apang nili tum ta impression pi bom lo apang do panda pudo panda sar hala ta inuda in charge ka thinai lo engkela pen engineer do hala kai non rein alo engkeda in charge dolang returning ti automado ni to na chini lo enti isi de donation ke cho hang pulo te application duji aso application ki pi pen te pini sa application me ponte la sa paisa ko mentu lo galong po mentu lo la sa paisa itung chong na po ठीक सना थाक्सी बिने के बिना पे application pen si alang li 10 bag pa cement ko sar jam pidon lo tenda ghat batho mandir pham panong pe alang li jongjung che pathe ke pen si engineer jongjung nojo hasina alang jongjung che pathe pen si alang 10 bag pa cement pathai darlo la nili tum ke ma thabang ke youth tum pen la pen nili XPLT la pen te XUPL tum chelang pen la bang so nojo hasin phang la bang so department la bang so kamlong kipa dulong de pa sini tum mane prabjin pen kothai na mate dapat dolong te pasti tunuri lo kadu ka via rat hanta la sila bangso engineer pasipu nojo hasin ke engineer se dak tiklong engineer men pen belek illegal ta claim piklo prang la kopine ke do hodo panda tung do rotoning ti tung do ke la sound record ave samia la alang le nojo la hasin bang ke no 2 months between la anvelang la sila anakam illegal claim pol la record phenu pala phang ke ne binang bek nang po dak pen pa dolong dan po la sinilam telan se tunuri lo kadu ka arat hanta